دنباش بینرین هجا خوشتویل هر جهه که هین بینری آمد کن. افروکه ما پرسیاره که گیرنگ هیا او جی گله کس هنه بجین فرمانبرن یان جی شوله کید کن یان جی بجین پیشیا چند سالانه خوب کاره کی و مجیل کریو بجین لاین خواندن دایره خکی. لی گرینگیدان خواندنا ایواران کو بردوام امد بینین لکردستان هست و لدهو گیجی گلک قطابخانه و بجین پیمانگه هنه کو گرینگیه به ویلای نیدنیان جی قطابی خواندنا خو تمامت کن یا ایواران افروکه ام لی پیمانگه ها زانستین اسلامی نه اوانا آهنگه که لی ام دچین ناو آهنگ آوادا و پرسیاره هنه کین چند یا گرینگه کس گرینگیه به خواندنا خو بدتن حتی اگر یا ایواران جی بیده. خلا برچاو و بحث اوه کو گلکت هین بعمرن و هم حزا خواندنه هی جاری اوه چند جهه كيفية بيجي خدت شكي قالك جانا وقت أمس ساعات كينا قطابيط خو قالك شوان يعني ناتي نجبر شهادة وإنما بس بن بخينن أصل خوي يروشنبيلي ببلند كان وقالك بحازو فيانتين يعني قوي خدني ومتابعت كانوا وقت طلبناش يعني نغياباتنا تشتكي خلت لو أنا تيجي هم ما مستطو وانا بيجي جوازية كتبيني نافرا قطابية كي بيجي بعمره وقطابية كي ديتر فرقية كها خدي أكيد قطابية بعمر باشترى يعني ملتزم ترى بتر تفيد قوي خبدة تشكو رغبتي هاتي تخينيتن يدي با شيء بيت بروين دي هاتيكو أصل خوي شهادة بلند كات هي يعني بس أفيدي بتر يعني رغبتي تنو بهستوفيان ضيعت تخينيتن قطابي الفيب هيمانا بله بيتن قد بيجن دمروف شو لكي كاتن ليل دموي كه هذا دمروف إجرينجي بخاندني دجاري بريارة تمام كرنا خاندني شاب خد بريار مسعي كري عمري ما بوري ومحتاج خاندنينا محتاج فهمينا ماشني تكميله كده في عمري ده دل چه جي هلا بخاندن من نهل ابو من شاشي اعدادي خلاص كربو بس ينجي ظروف توصلوا قبل لا بنشعرضه شني في دموي كما تمام كر نكاتو المرحله كي يندو لا دويمه وش قسم تربيه هين بجن دم بيت انت شنا براكتيكي ما بله دي شو بيتن تبيجي وانا خدي ازد بينم جالك تشجع جانا يعني في عمري دام دي شنات مرحله قدي يا مختلف ده دمرو دي بينين ده خبره كي بخوار جدين تبيني مروف العمره كي بيجين عمري من مازن بو يلا خاندن بس نخر نا والله خاندر بيت بي حمي عمره يعني بالعكس هيك مروف موازن بيتن شني مروف احساس جد يعني مروف يجدز دا شني مروف ليش زبري تبع شني مروف قيمتها عمري زاني تو يا خاندني وهر شيء مروف يجدز دا شني مروف ليش زبري تشكي عقلي مروف تمام بيتن مروف ساعات هوالت مروف يتشوينا مرحله مروف يجد فيرا بيهيتن والطموحات دائما مستمرا يعني العرض كي نورا وستيد وفيت مازنج جالك تين فيريتين خلاص كان جالك هاي بو حزا خوتين بو معلومات وتشتت وسطين تخوينا انكو بجن بوتي جهشتني وكيك نافي جان داكتين او دي معلوماتي توم بترنشي دي بس با ياش مفهمي وكيك قطابي درجه وانا تشوانين باشن الديف عمل باشن جالك باشن چونکو معلوماتان اكيد زياده ترنشيت يكوب جيكتر وكي تو سحت كنوفين قطابيه چند شوانا شلاي عمري وجلكت مازنا باور بك بنسبتي مك ام تومارين تسجيل قطابيه نسبك زور يا هي عمري تو راسيت مازن يعني اجل صح كما تشكو تعاملها من قل تشتي قل هويتوانا صح كما تشكو اسن توماري معلوماتي تشتي داخلي يتهوي السحكمي براسي نسبك زور عمريوات مازن أبا دليل تشتشتي أبا دليل براسي وقت بين خطابي ما وقت بيجين أبد خدان عم يعني رغبتك مازن أروزك مازن هاي تشتشتي دفين فير من تشتشتي وقت بيجين آيين إسلامي وبتر تشت بيجين دفخو بشارة زابك تو تكيف بيتين وقت عمر مازن بين أكيد أريبها هالبك خاصة أجل مساكين كاب تايبت قسم دعوة أجل مساكين بتر قالك تها ملانا جيب راسي يعني همي مالانون همي بخدان عمرنو يعني حتى مالدي احتمالات بينجا وشلاجي تدا هاي يعني عمري براسي مازن براسي فد الخوشة ما براسي بين كود في عمري دا وكد بيجن ما هبن
بين حزقن بين بخين راسي وكذا قال كيف عملت اگر ام بجین الچجی تا بجین خواندن هیلا بویان تا چه تمامتی دای و بجین خواندن ایوال مال صفا سي متوسطة أما هيلا أم بوينا بحزبي بيشمرقة ومن امتحانا سي متوسطة تأجيل كان دو درسك إكمال بميك من تأجيل كروز حالا 1907 و 8 أم الجل تيبا أبديكها من جروها كي أبديك حزبي وأم بوينا بيشمرقة دركتين حتى صالة نطو إيكش نيم هاتين ما دست خواندن خو کرد ان شاء الله تعالی بری 2 سال هم چون هولیر من امتحان خارجی دان شهاده شش اعدادی ما اینا ان شاء الله و 2 سال جدی المعهد خینم اکی خدا حسکت و هندی مرحله هبن بکلیا ان شاء الله تعالی حتى من انیتا حتى اسمرم هر بخینین چمگو علم زانینا و علم تیگهشتنا و علم رونهیه و سرکفتنا و چتش ناگهید علمی ابدا نه زنگینی و نه تجارت و نه چتش ناگهید علمی علم یعنی سرفرازیال دین و دنیاه خود راستی دیاردوی چنده ود گرده و بو خلکمه کردستان تایبت یه دهوکی و دوروبه را احتمام اگه باش زنب خواندنش بود چه دکو نخویندواری نمیتد ناف دهوک آمد ملت مدا بینم رو لگه گلگه باشه گلگه گرنگه بو هر کسی که نه ایلا خودان شهاده میتن گلمت با بخونو کت خینن مهندزن احتمال مالان ایتن خینن و تنش با علمی و علم جی چیزا کس بکم نبیتن اگر ام بجین وک حوالینی دبینی گلکت الویره عمری و بید گلک مازنا جاری اول چند تکو بجین نزیکی یک نابره هوادات چه بوده خدای الحمدلله حتی نوکیش ما ماستر و گلش ما ماستر احتمالش بود ماجی ماستر هندگ داره بس ام داین وک باب خوک برای خوی مازن بومد ویره گلک بشان از این سر بلندی راستی بوم گله خوش وقت از این میکدان عمرتت چنگی بری گاوت زیان دا فرصه بود چنه باید کو خواندن خو دم هایک بینید اول گله ظروف کورسان گله کودت نخوش کودان نخوش داد شوی بری گاوه گله وقت جحیل نخو نشیان مثلا دام خو خلاص يعني قالش وبيشمرقه بون قالش وسجناوا بون نخوشي ديد بون بقى فرصه هات يبون فجافيت في در فتش خنكن راستي وهندي باش جملات ما تشتي بخوين زانس بقوات بن طيبت ايني الديني بوشي بقى هيك طلب مال هيك بخوين هبلير بخوين باشترك وبشتا تكريت او مثل بخوينت شي كيفين ما مستحمي ما مستعد ما هيك بيجن دينك وسط بيجن نا متطرف لا افراط لا تفريط شباب تاع كيدي كارتيكلنا سريب كان سافي كرايب كان سرزرايب كان بس هيك في ما جايب بخوينت ما مستحمي كردن حميت معلي من فكره وهزره معلمه ادبش مقلب واشترى الفيديو ومن اوك جهي من بشناك هبو كوهكي كربا كليه هيش تبغى اشتربوا قال طلب شوازي لكن ده كليه خلاص كده بتشتغل دبلوم عالي او مش ماستر بتشتغل دكتوراه ده ابداع بكيت صباي كردا قال لك هديت ايني هبن او شن فتوى بدن شرازا بند في باريدا ده ام محتاج كاسدينا بني غير كرد بد ما فتوى بدات كارتكين الملت ما بكيت والبنتاوي بكيت وقال ده اريشل جويت شيفن الله خزان داري وتزارو كده هينو ده شولي خوجي هي قال هندي تو هديه تمامات يبدا خواندن بوچي خدي علمي وظانين شو حدود وشو عمرت محدود نينن يدس نشان كري هر گاوکا شیان و حزب و کسی چه بی نابجت عمرته چنده آن کا کلاهتی چوه آن چشته پیدویه وقتی ویان چه بی بخواندنه انسان دو خویند بلا عمری وی حسکی 3 سال بد حسکیش بلا 6 سال بد و مثال جیز وید زیدن گلت میشن ان شاء الله شعورته چیه بجین ناف قطابیه دار بید قطابیه هی عمریه بچیکه و هندک ناف دا بجین طمازنن هی بجین یه بارزت گروپی دا چوانه حاصل اكيد فرقيه كده فين ده هبت انسان كي قالك مسؤوليات هبن انجي مال بهيفيه هبت وعمري ويزيد هبت ورقرتنا وينادي ورقربكي ورقرتنا كساكي عمر بت العمر ما بس تسر هندي جيرا ام خد بين انت هرد باش بو ورقرتنا علمي وبو ظانينه زحمتينين ابو فهم نخير زحمتينين ان شاء الله تقولي اسمي فانم وكيتو هاتي قالك شوانا بيتن عمرن قالك شوانا بجين عيالي هي تا چند اكو بجين تا كيف چند هات راستي تشتاق قالك جان مديت نوبه پیمان گهیدا اوجي زربايا وان كسابون ك گشتن عمرك و قصة خواندن کری و قصة پیمانگه کری و پیمانگه کوسایه کو جدر وی پیمانگه جدشی خدمتی که اتناف پیمانگه دو جدشی خدمتی که و راستی گلک چته که جنبو. تا خواندیه؟ بله از در چه آماده ایمه. تا البرنینه بیا بری؟ ان شاء الله صلاه بی. تو باشی برا؟ گلک من اشتراک. طویل بره؟ بله.
جاری چند خوش دبینی گله که گل هوا عمرن بیتن عیالیه هید بیتن شوله خود دلن و تین خواندنه جاری چند و کیف و چند ده بله از خو ایک شون من عیالی هایی و سما خواندنی ادبینم گله خوشه و گله ام فوجید بینینو گله جه که باشه الحمدلله دبینی هندک دی بجن یلا از عیال کفتم اما خواندن بس نه والله از گل هندینینو اب خودر چه آماده بوم من پشتینگ زواج ابدی کرد و اول 2 سال جیت می‌ویره و گله خوشه بوده گهشتنی فرقیه که ناف برا اکب عیالی هی پیچه که ماسترا اک کچک فرقی بوده گهشتنی هی آن همی وکیه کن نه والله بالعكس همي وكي كانوا همي هيك مستوى قالك خوش جارات تا بحث کردن که لاین خواندنیان جیه پرورده برف لاوازی چیتنو سال بو سال قطابیه ما آستوی برف کیمیه یان جی لاوازی چیتن لیدما مروف سردانا خواندنین ایواریات کتن دبینی کسین گلکن دان عمر که گلک دی بجن الجیت نهایت تو بچی بخینی لی سروان مقعدت هنت رین نخاره بخمت بردامیه بدنا خواندن خو اوجی هیوی و عملکی بمروی چیت کتن کو تاک کرد بردوام حش خواندن و زانین و زانستت کتن و روجان و دمن بهتن ده لاین خواندن پتر برف باشتر چیتن ایک ما مستاین و پیمانگه یا گیرین کن و بسیارانه بکن ما مستا چند قطابی هنه اكيد بيجن جلك شوليت هينو مجيلي جلك تشتانه لي بيجن ايفاريان تين گرینگی بخواندنه دنجاره اگه بيجن گرینگی دان بخواندنه چند تیا پیتفیه بو هر کسی بله ما به خود مازن راستی اگر انبر خوب دن به حقیقت آیین اسلام پیروز هر دست پیک آیین هاتناوی گرینگی که مازن یا دای خواندنه ببر خوب دایت که اف مروفه جیوی چنده دانا عمره یان بچی که برهنده دی بینین وجه شناسیه بوما وکو مسلمان اول پیوش قرآن و پیروز یان آیت کو هات یا خاره فرمان و بخواندن کو دما خود تعالی بشتن بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم جبر به چندن بینی نه غریبه بسلمانتی دا جه کی وکی پیمانگه کو متى قطابي جيوان بحقيقة دانا عمرن بلكي فرمان برن بلكي شغل كورد يونته حتىش هر دو رجزا يعني ميو نيرو انكو جنو ظلام وحتى تاخذ دانا عيال بس تين ديسا خواندن تخوينن اوا نشانه دليل سرفي چندي کو او جي كتاب اوي بابت كان جانب زانینات آیین داب خو یعنی معلومات سر زیاده بکن وجابه راستی اگر ام درستی برای خوب دنیا آیین اسلامتیه اول نه غریب آیین اسلامتیه یعنی چمکی اشما مطلوبه دا زانین هر همی گوه چه انسان وکو بچیک آن مازن برای خود یهات فرموده پیغمبر علیه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم دا خاص زانین پیتوی سرهم رو که مسلمان بله هر دمی هبیتن گریدان نینا ویرگزی اون وی هوا بجا راستی مبخوشی وکو اما مستد و پیمانگه جهشانازیه ام بین احتمال فعلا ده جهنده که جیمه دا و یتن خواندن تخونن اوا جه سر بلند یوما بیدن گلک قطابیه هی بعمره هي مازنه جريت تو فرقیه که بینی نو برا قطابیه که بعمر و قطابیه که دیتر نخير أبا چه فرق نينا نسبة خوندنه چه فرق نينا شو طلبة صباحي حقها بخوينيتن المدرسة صباحي هر تفجي طلبة مسويجي نفسي تش حقها الهر خوندنجا كي بخوينيتن هر كلية كي بخوينيتن يعني تشتكي طبيعية زور چند يا جانا دي بيدين ريجك جلك قطابية بعمره هي مازنة أفاويد جهيني تنكو حزا خواندني هي طبعا أبا شكت في چند دونينا أو طلبة دون عمر كو بيجين في ججبر هر سبب كي بيتن كو مدرسة هيلو بيتن رغبتوي دي
بتر بيت بو او خوندنا او بشته هر باره کی ده بیتن دور اگر ام بجین لایانی میجوه اتکفن دا اوتانو که کردان راست گرینگی خواندن و زانین و زانسته دایه یا نه؟ بگومان کردا گلک کارتکلنا یعنی گلک اهتمام گرینگی دایه بود چیه که تو سعی کردا هر گنده کی مزگفته که بو و هر مزگفته قطب خانه بو یعنی گفت منطقه ما بیاری مثلا دوسکیا مزیریا برواریا گلش و گنده قطب خانه مدرسه بون حتی هندک آست شو بیش زانینگه که بو یعنی جامعه که بو مثلا اشتیا قباد اشتیا وان اشتیا آمده هبلیر کرکی سليماني هند قطب خانه اللي هبون ببونا مدرسه يعني ببونا زانينجه ببونا جهد ابديه اما هند شجرين بيجم ازهر الرواق كبقوت الرواق الكردي يعني ازهر شربنش رواق كبون رواق الشامي بو رواق العراقي بو رواق الكردي بو رواق المغربي بو اف شربنش كابتن هبون يعني جلك عندك شي سعودي الرواق نبو بس عندك شي كردستاني الرواق هبو تصورك يا عندك شي يمن الرواق نبو بس كرد الرواق هبو بعد شبو كردهن خانجين هبون كردهن زاين هبون كردهن علماء هبون كردهن شيخ هبون كطلبه واشن خاندنا خويا بلند الازهر تكمله لكن جه داخلي وقت حسين باركي افينا خوش مروف رواق كردها تاجرتن واز فيغا ابد كم كوجا كدي في رواق فكرنا فا كوجا كدي كرد شنفا مشينجي بابيري كرد صلاح الديني اوي ازهر الشيعة اسطان بو تسليمي سناكر بو اوي مصر زفران بو او رواق كردا فكر بو ودا علماء كردا جالش في كردستان شنويري او رواق فكري وهار علامات كير ونشا علامات دا يعني كردستان شكافن دا قال خاصه طيبز يعني زمان عربي زمان آلات مش زمان آلاتي اغلب علماء اسلامي كرد بون يعني قالش هو كرد بون كرد زمان عربي قالش شرازه بون زمان صرفي ونحوي وعروضه وبلاغته كاش كردا نبو زمان عربي بس كش صرازات بون وقت اعمل كليه قال جاء اول اسفل كليه بو سر عربه اسمه اول تاريخي هذول من عربي اول سر وانا معلم عن زمان وابو ما زمان واش ولا تزاني بلا كورمادم تشوك سازي دومت كم از خود بینم چه فرقی نینه مو یعنی اف جوره ما هذا جلد باشن ایواريو بو وقت موظفه بیتن يعني دليفاي بخيني بتر أصدقائي خوني بيج بخي. قالك شوانا بهين بعمره وبيتن شو فرقينين ناف برا طلبة كديتر ناف هوادا هنا بيجين بعمر عمري وانا مازن. بلاد ناف دو ما ده هين بيجو أخذ بينهم شو فرقين خاندني تبيجي بيج مازن بيتن بو بيج وبرنا زونستي يعني هر باش. وكما مستوى وانا خاندني شاد بيني. مستوى وان باربك اسنا بينم جلك خراب يعني ديال فان شولا ما قلت برا خد فرمان برا خدان عائلنا اوتن مهم رغبته هي يعني خواندن حسيان ام بينين احتمال بولو مراد بيجم هندا مودا همچنيه كشون مودا احتمال يجرانا وياوا بس ادبينم جلك وصا خواندن دا رغبته هي بخوينن بجاش بند ادبين مستوى حتى حد كي باش انا يلاقي خرابه انكو هانو كامل في بيمان جهيد بيني وخاندنت ايفاريال بيني كاسه عمر تشتكي جلك سروشتيه راستا واوا جلك خبراجي هاي خبره الشرازاتر بترتد جهن يعني چنگی حتی خبرته های راسته چت بد بو حافظ کردنی او تر او دی زیکتر بچنگی بچیکه او گل آرشا مشکلات هین خدان خزانه و خدان ماله بس هر لویری او شرازاتره تشتی لورد گیر زان تو همش پیوی کد بهشت زان کی وگید چوا درکد و جواب درفته که گلک اساس کم هشتا حکمت هرم اهتمام گرینگی بدت و ما حد بتلک چوا خو گلک بدت چنگی و گلک باشه بو ملتی دی ملت پیش کفت گرچه کی باشه حتی بو دینی بو همین شدی يعني دي ملتي هردكي كملات ديني ورقة دينيكي وسطينا إفراط ونتهفرت ده ملات سيرفي أصلي بشت وف أمانة في قاف هيدا هر بردوام بتكورسان بيش كفت ودوما إن شاء الله بتداولة بینری کری برنامه که تایبت بویل سر بجین خواندنا ایواریا و کسب دان عمر و گرینگی خواندنه بدتن یان جی چه جی خو نراستید به خمت ورگرتنا زانین و زانستی بینر بن بو خلکین بهتن خدا هاری کارو پشتوان بیتن بخاطر هوا